Hayi, sisuke sithi ngizopopotela la kitchen. Uma ngabe liyapheka nje. Hayi. Yini manje la kitchen? Umntwana womntwana wakho La kitchen. yebo futhi leza so athi ugqoko ugezisa Let's look nice with this one. lapho Mama nje uzele shit ngabantwana, uzele shit ngabantwana. Uzela abantwana bakhe mama, kwathi bakuzala abantwana bakhe. Ane feso methe gqoka isiketi thatha isithengile negoma brokeni. Akuthi lathi thaka. Ukudla lokhu ngiyaphekela istrubot ngoba ngiyedwa. Mina nyaza. Ngoba ngiyedwa. Kodwa ngizopheka ngosayi 2 kodwa ngoba ngiyedwa. Ukudla umqede livuke. Mina nyaza mina ukudla. Siyakhuluma kuhlobo. Wala nje abanosisi wenu. Lina la ngizomlethe mina ngiyasebenza umlungu ngitshela wathi afake yazipheke. Kodwa sile lapha liphekanga. No, athi ukuphika kwamankazana. la mina sengifuna ukuphunga manje uzafuna uhamba lami sihambe nje sike sexosha nje kwezintonyana nje mbala yebo ufuna ukuphuma nje kancane nje Awuzathi kunjela ama-orange. wena usampheka wena Hayi ngavela ngisafuna umuntu la hambani silesiyo. Hayi, sipopotile esithi ngilungisenza ubuyenza ukupopotela sekitchen. okay Ama-orange lawo Hambani yetupeke yakhe Ukuthi hayi ngamya la uzale. Uzale libengcono kabi ukudlala. Azukuzale sala amavili. Futhi imiyedwa ngikhuthelela nje. Umlomo